Kita baca tak? Kita tak baca sebab kita kemas, sebab kita hebat. Kemudian Nabi pun angkat kepala dia. Nabi kata, Ista'izu billah min azabil qabri. Nabi kata, pohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Alam barzakh wujud, dan ini antara akidah yang mesti kita pegang. Antara akidah yang kita kena pegang ialah adanya alam barzakh. Sebab itu banyak hadis Nabi ajak baca doa, wa a'udzubika min azabil qabri 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Doa ni Nabi baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Nabi baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur.